كلمة للزميل النائب خالد تزرات. تفضل سي خالد. لا أزول في اللون تنمير مساس الواي أولي والساقي يسمعثن سليغ دولا قارون يسم التوثني دينا أنا كنحبه من حبه وكريها من كريه سمورس على شفا حفراتين تتقر حبه من حبه نغاي اللي كد يوثو حمالة زردان دادي قيمو قيم كان لا تفهم الأمازيغية يا أخي لأن الحكم المتسلط رفض لك أن تكون جزائريا بأتم معنى الكلمة منذ 62. يؤسفني أنك لا تفهمني ولكن افهم من قلبك فسوف تشعر بأمازيغيتك. ماس سلواي ماس يحيى ماس شفيض 14 جوان 2001 اسمي ديوسان اكثر من 30 مليون قراش نتمورت القبايل ارذاقيه سمو قرماغد صرصاص سمو قرماغد سواماني حمان سمو قرماغد سوس قاقار قرماس ذي قبايلين ديوسان فرق ميتيريا القبايل جاو القبايل هكذا اليوم كاع الجزائر ولات قبايليه. جو سوي تري هورو اون طونك اونفون دو كابيلي كيليا kabylisation philosophique de l'Algérie. Toute l'Algérie s'est mobilisée pour son droit à avoir tous les droits, pour son droit à continuer dans le combat de Mustafa Ben Boulaïd, de Amirouche, de Ben Ramadan et de Hussein Aïd Ahmed qui appelle à une élection d'une assemblée nationale constituante. Massa Yahya, Ouzmelen. ما كي مقليد اكيد مقله غادي نهضر الساعه ذا شي قلنا الساعه قسمورس القبايل المزينين غساقي وخدمنا راه خاطر تقوم ماسن اتلدي من اللوزينات الراشن غساقي وسعينا راه ميم با لي باسبور ماسو يحيى يتخدم الدولة مصفاطريس أكثر 1000 jeunes de Kabylie, de toutes les wilayas de Kabylie, de la région de Kabylie, et je suis de la région de Kabylie. C'est les passeports, c'est le MAC, nous sommes le carnet fixé des passeports algériens, c'est خاطئ. أنشتاقي ذا شيء بغا ما تخدمم. أش نفكم لي باسبور، نعملوا وندنا راكن من لا لي باسبور نا لا خاطر ثاقي تسمرت الجزائر، ثاقي هو تيسنا تماسة سلواي. الثاقي لي باسبور راكينو demandons le déblocage des passeports. الساقي نراشنا اثني دي الحبس الا مرزوقي تواتي مرزوق تواتي اتندي الحبس نسالم الكات مرساقي غادي يعدي ديال الحبس غادي يعدي ديال لا جوستيس نسكيك دا نسالم هذا اسد سرحم نسالم الساقي دار موالي وكذوذ الساقي كذوذ ماسو يحيى السيد بركاثا وندقر غير داكلني كيظلين ومعنا ثنتوغال مرشغلني شو اسمه بالعربيه الامازيغيه شو اسمه سكتو هادينين بزاف تخسر داغ شو سمث الساقي Amassou Yahya, ne souffre en tant que militant de Kabylie, en tant que militant politique d'Algérie, en tant que militant de grande اللي يكون الحسين يتحمد الساقي رحم ربي الساقي سي الحسين طلنت 50 مليون جزائريا قناة يحيى كون وين غادي وعير وقاد غا كنت غنفول هذا المتيغر لخاطر الساقي سي الحسين و90 دي سوق بلا تكر هذيك شمرصاص يسدر الدولينيس حبس غروه تروح مار الرصاص يروح على الفيسينيس غروه تروح مار الرصاص واستغمى روال 200,000 مور اسكو الساقي تعمد مدينين لي مور تمر الجزائر ما تقبلوش يموتوا ولادنا ما تقبلوش يموتوا الجزائريين شكون اللي ما يقبلش ولا انتم اصحاب القرار لذلك ادعوا اصحاب القرار جو فو في une proposition de militant politique. Je vous demande le report des élections. Je vous demande comme première étape. La deuxième étape, vous avez proposé une conférence nationale. Oui, pour une conférence nationale. Le report des élections, la conférence nationale, un calendrier électoral avec l'élection d'une assemblée constituante. C'est la proposition de sortie de crise. Voilà. Le 25 juin d'Izmalt, une balle dans la tête, 25 ans, il dit Warawis del Mzian, Benad Ben Abdelrahman des Zmalt, vous l'avez assassiné avec une balle dans la tête. Youtchi des Michelier, une dame, un petit balcon, Younouchi 15 sena des Skariyettes, Ermilmir. Est-ce que vous allez assassiner les jeunes là? Est-ce que vous allez assassiner l'espoir? Vous n'avez pas le droit. C'est pour ça en tant qu'Algérien, je suis conscient des enjeux. C'est pour ça il faut écouter l'appel du cœur et de la raison. Aujourd'hui, le peuple algérien vous demande tout simplement, il veut être fier.
reportez ces élections, prenez cette décision courageuse. Dites نحبس نقيم الطفله نزرد. شكرا للزميل خالد تزرارت. سي خالد، الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء. زيد له دقيقة. ميرسي صحيح الرئيس. قلت لك عندي زوج خواتي شهداء ماتوا الله يرحمهم، واحد 19 سنة واحد 20 سنة. ماتوا على الجزائر. فوالا بور فو دير. سي لو ميم سون، سي لو ميم سون أماسو يحيى. لذا من نقض ليدي نتقناسا وتعمي ثرى أماسو يحيى. تعمي ثرى يمضبران. إنساسني لي ديسيدور. لكن مالا نقيم ثر الطفلة. نقيم ثر الطفلة. يقضد الوقت تروح مزل الوقت. غاساكا جو نو سوي با داكور وي قاعد كاسنك باس بن غبريط اللي قرنتي تقر ولا نزن. افايا كيا وركن نقفل نكوني ورنقفل ويقاد يبغانا داكشي من الحكومه في الزنت. وين يفهمني يفهم يشبا يا ربي ذا والي وين قالوا ايوا كنا ندير لو بوبل الجيريان il sorti il sort il va sortir mais toute l'Algérie doit rentrer chez elle à savoir une Algérie libre et heureuse. سنمرت نوال. شكرا للزميل خالد تزرارت.